Kamwaman haki wiki thawari India ka Loomkyrwiang dorbar chunang juai le ne dapan man ko yele burom ya ki Independence Day na iyo lai loit keri na chenchar mender hei waki kon ka dorbar chunang na duk ki khana haduk ki wahe wasian dawan ki waw ye chimbenta. Na benta i burom ka dorbar chunang ulamat o lalu wahe chunang ka Loomkyrwiang kam wo kodar luti ya ki kam. Ya ki benta wajak khmat dapan heru ya ki lama wei penbut wan irwai ye sur national anthem da warok ki benta waw sekhilang. Udayu lang pakma sembut wahe chnong kam uchong knor yong kani gele burom de eu ki kenten yakman de bapen kenmu le ye ki wayele lai lui wakro kari India we kerpang le yo wok yang nang ba khlawai kari jaintia wada khindu ye mensin ne benta kari wa ka jai bru kat hadu wo tkut i mensin yong o hau tele phasi ka sarkar phareng i wada jia ha kale phawtrik mai chonglat khat praspa an ruphawar ulamat o lulu hawa ye kenten ne khubor Independence Day ha pradiki khon ka dorbar chnong ongu imi hagani ke juk kapor ko wada yo ye lai loi tang wakam ki wachang chunong bon em kam utip i open em kam hok ye yo lai loi yong i chocho ha ka thong wo wanra ye chong suk chong sain we miet i bhag im lang sa lang ha po ka chunong ka thau ko ri ke molung kursu kentu wo man ki watip u ye buram ke liang bod ha perdi ye pher ha ki ubon i rukom Hagani kesngine liang ka khenro khlot committee da sam gale ye ki prize ye ki job yang ka drawing painting competition ki wa kan thup ye uri hai buram shulai u elmon savian lalu wa ka larisa i haka liwai ki wa man ki wa job yang ka yakob draw ki khna wa em hapok khande snem irta naite won ye ka nang roi lalu u OVL fort lalu ka RP1 sa lalu wa ka chari sa man ka pakma ki wa da job ye ka yakob draw ki khna wa chi phaus nem chaneng Iwa kerpang chole hagani kesengi chwa waw yo ki ye kenten snyango na lewan sa o lalus kateri KKC de liang ka dorbar chnong depan krek gole ye ki Independence Day pledge ne ki kenten kular kam wo i mensin ye warok ki khon ka dorbar chnong ha ka thong wo wanra ye chong suk chong sain imiat i bhag im lang sa lang wa ka ti bru ti blai Berikan di bulan Julai. Airport lalu. Kenapa lalu? Anuman ko, untuk ibu ada berarti terkait bahawa macam man bui jitu. Tapi itu benar kita berdoa macam lembah ikan lembah. Ini message bahawa ini tentang jimat lo yang igri. Lama kami bah, walau mana guru ledo, haka jumlah guru, mana kami yoai, boleh ijen lo itu ledo ihauliang mana, mesti kalau jika dia kecil itu jimat yang dismensen. Kalau orang cakap ini, kami cuba beli ni, orang kaman, ini, tak ini kita tak jenisnya, ledo ini, orang mana kiwa, buai ini itu, orang macam kamu jingat, waktu ni. Burom niya yang ini, burom yang ini. Kalau ini lagi, kamu cekriok, ya kerja guru, ya kedong kantam yang dolar cnong yang ini. Yang mana boleh lagi hakam, kelas cnong kelas kau, hakam diupiat kau, diupiat kurai, dan mesti diupiat guru diupiat. Waktu dia guru, waktu dia belah, jogi, cekri, of, ya dolar cnong, kantam yang distrik, yang kasih di luar kuliah, mana itu kata cnong. Boleh terus kan? Dan jika itu angka bahawa yang menang, menang berdoa mengaji mulai 2 tahun boleh boleh ikan buka, untuk boleh ikan buka, ya kecingin yang asal cepat, dan ikan kami biung sem, ya kedua macam, ya kerana dulu yang testing di orang ini,
Jinglai loi em ka hanga ki kuma mi yo pro ko bi man ko ni bangai bani terpang blai ka ni ini hanya selang dah kai kam kam ta penem ka mo ngon ngon oleh dewu ti pru kam dewu ti pru ti blai dewu ti ni yete ya Allah salam holai sewan akmat blai ya blasen akmat dia kai akmat ubur bulan akmat blai bulan umani ki bu ko yo blai ini dari terus kat kam betul ini selang dah kai